Center, imwe mu nyubako z'icyitegererezo mu karere, yuzuye ndetse inatangira ibikorwa byayo birimo kwakira inama n'ibirori byo ku rwego rwo hejuru. Ni igikorwa cyuzuye gitwaye arenga miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika, ndetse kikaba cyari kije no guhindura isura y'ubukerarugendo bushingiye ku nama mu karere u Rwanda ruherereyemo. Tariki 8 Nyakanga 2016, ubwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yifunguraga ku mugaragaro, yavuze ko iyi nyubako isobanuye byinshi ku gihugu birimo n'ubudaheranwa ndetse no kwiyemeza. We tried to put up this facility many years ago. We failed. Not once. Twagerageje kubaka iyi nyubako imyaka myinshi ishize. Twaratsinzwe bitari rimwe, bitari kabiri, ndetse n'ubwa gatatu, ariko ku bwa kane turagerageza turatsinda. Rwandan spirit is in a sense that we have not failed once, we have failed many times. Imitekerereze y'Abanyarwanda isobanuye ko twatsinzwe kenshi, ariko twatsinze inshuro nyinshi kuruta izo twatsinzwe. Dukomeza gutsindwa ariko tugakomeza kugerageza bikarangira dutsinze. Ibi nibyo byabaye kuri iyi nyubako. And this is really what happened in the case of this facility. Kugeza ubu Radisson Blu na Kigali Convention Center bimaze kwakira inama n'ibirori bisaga 73,000, byahurije hamwe abarenga 546, 241 baje baturutse hirya no hino muri Afurika no hanze yayo. Umuyobozi w'agateganyo wa Radisson Blu na Kigali Convention Center, Nice Wase, avuga ko iyi myaka 10 isobanura urugendo rw'u Rwanda mu kubaka igicumbi cy'ubukerarugendo bushingiye ku nama. The activity was not just about launching a building, it was bigger than that. Ntibyari igikorwa cyo gufungura Kigali Convention Center gusa, ahubwo byari no gutangira urugendo rwo gushyira u Rwanda ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye no kwakira ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru by'inama. Rero urugendo ntirwari rworoshye gusa, kandi rwari rwuzuyemo amahirwe ndetse n'uburyo bwo kwiga uko urwo ruganda rukora, aho twakiriye inama nyinshi zirenga 73,000. 5,000 over 73,000. Inama zirimo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU Summit, iy'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza CHOGM, n'iy'uw'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OEF, ni zimwe mu zo ku rwego rwo hejuru zakiriwe muri izi nyubako. Imibare igaragaza ko umwaka wa 2019 ari wo wakiriwemo inama yahurije hamwe abantu benshi, ariyo ya ICASA yaririmo abarenga 9,000. Naho umwaka wa 2023 niwo wakiriwemo abantu benshi barenga 79,700 bari bitabira inama zitandukanye zirimo Women Deliver, inama 73 ya Kongere y'Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA n'izindi. Nice Wase yavuze ko urugendo rugikomeje, ndetse ko intego mu myaka 10 iri imbere ari ukuzamura imibare ikagera kwakira abantu barenga miliyoni bitabira inama n'ibirori bitandukanye. Yo muri 2028 batekereza ko byibuze tuzaba tuvanamo miliyoni 224 ziva muri MICE zijya muri GDP y'igihugu. Iyo ni imibare yasohotse. Ibyo rero byadusaba abantu, ntabwo bidusaba gusa inyubako, pero dusaba n'abantu babyumva babikora babizi. Niyo mpamvu tuzashyira imbaraga zacu mu kwakira abo banyeshuri, kubaganiriza, kubereka ibyiza birimo no kugira ngo tubatera imbaraga babikore ku rundi rwego rushimishije. Radisson Blu Hotel na Kigali Convention Center bimaze guhakaza abarenga 10,000, ndetse no mu mibare ubuyobozi bugaragaza ko myaka 10 ishize bwashyize imbaraga mu bikorwa bibahuza n'abaturage, aho yanasinya amasezerano hagati ya Vega Gahozo, SOS Children's Village Rwanda, ndetse na Hope Shine mu rwego rwo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Adams Kwizera, Televiziyo Rwanda, i Kigali. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yatangaje ko irimo gukorana n'izindi nzego mu gushaka umuti w'ikibazo cy'igiciro kiri hejuru cy'amazi yifashishwa mu kuhira imyaka mu cyanya cy'ubuhinzi bwuhirwa cya Gabiro Agribusiness Hub giherereye mu karere ka Nyagatare.